Technical Delegasi Asian Games cabur tenis Mr. Major Sunugam Utrapati didampingi pengurus Pusat Persatuan Tenis seluruh Indonesia meninjau venue tenis di Kompleks Jakabaring menjelang Asian Games 2018. Ia sangat terkesan dengan perencanaan pembangunan lapangan tenis yang disiapkan untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Namun perlu dilakukan penambahan seperti ruang media, panjang dan lebar lapangan, ruang kesehatan dan doping kontrol. Dan ditargetkan di bulan Januari 2018 ini, semua pengerjaan dan perbaikan harus selesai. Serious one? No, I am quite happy with the plan and what is existing in terms of the number of tennis courts. Tennis courts, I think we're happy that they're going to build 16 courts for us. This will be just nice. So we can use 12 courts for matches, maybe 4 courts for practice. Firstly, I'm only talking for tennis, not soft tennis. Make very clear, only for tennis. Enough court. But what is I think is we need a lot of supporting other areas, like for example office space. Office space we're talking about, there's so many requirements, like players lounge, referees office, tournament directors office, they got medical room, doping control room, there are many requirements, and that is, I think there's not enough adequate place here right now. Sementara itu Ahmad Najib, asisten 3 Pemprov Sumsel mengatakan, terkait saran dan penambahan dari hasil peninjauan akan segera dilakukan dan dikerjakan, dan penambahan akan dilakukan dengan standarisasi internasional yang diminta. Salah satunya dengan penambahan 8 lapangan dengan total mencapai 17 lapangan, serta akan dibangun convention center seluas 5 hektar yang bisa digunakan untuk bertanding ketika hari hujan. Ya, sementara masih ditambah 8 lagi. Jadi total berapa? 17. Including. Jadi dengan 17 ini sudah memenuhi dalam standar kita untuk tenis. Yang rencana Pak Gub bikin Convention. Ya jadi tetap. Iya di sini juga. Ya. Ya artinya di wilayah lokasi berdekatan di sini. Itu nanti berapa Pak Besar? Convention. 5 hektar. Ya 5 hektar. Farel Dusatria, Septian Rizky, Sriwijaya TV.